Nay, sabidong mo't nay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Sakbay na, adtoy pa'y dagiti shoutouts. Thank you. Shout out para kada Godfreda Nidwaza, Ray Ralus Chanoser, Imelda Cabang, John Brown 29, Jasmine Rivera, Leonida Bagalia, Leonora Bautista, Florenda Kipaoy, Balik Probinsya Vlog, MJ Pasqua, Loko nga Sutil, Al Kathleen Umayas, Two-Tired Adventures, Wano Parts Mark, kan kada kayo aminin papagayam. Dagiti comments kan shoutouts yo papagayam kat mabuya kan mangagan ijay shoutout videos tayo. Naimbag nga oras tayo amin. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaang Arapaulwan. Lailo, dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Ay! Ne, asino ti pukpukawan ni Freddy iti hoy? Ay! Alam ti kalugong ko, tanalipata. Wan, Daddy. Mabitlaan. Tangiwat mo din na. Naglailo ti asawan nga makapungtot kit din. Isula nga rodan tagibabaon. Ay, naglanggong day ti ataon. Freddy, apay akas ti panagsasaom iti asawam. Nakalalailo ka, ngam naggubsang ka. Ipukpukaw ng tumat namin. Te, Awan na na. anya aya ti kaguram ngem pukaw na. Awan. Jay parang ipukaw na kan kay ti daday. Saan? Unay daytan. Silya, bala asang kaw. Ayabamon ni Freddy, tamangan tayaw. Una nang. Ni, damot gaya man dita. Daddy, mangan tayo ka nun. Kita am lang arudan ng umayak. Ayaban nakpalaan. Ha? Apay, ayata masurun ka, Freddy. Awan na na. Masurun ka siguro iti panangawag ni Celia kan kay ti daddy anya. Saan na na? Amangan mo't ngamen, nuhane ti kayat mo apangawag ni Celia kan ka. Nya? Amo ka mabain ka nga maawagan iti kasta. Mabain ka nga aginawag kayo iti kasta. Madmadlaw kumot kahit. Ha? Naidaytan. Daddy, apay ka di, tanapudot ti ulom. Makapasar kami. Makapasuron. Kasla ka agraraman.
Apay ngay akapungtot nak, Daddy. Dito, ulit-ulitan na ti mangawag kanya kitikas siya. Saan mo akayat ti maawagan iti da? Di mo ni balikas. Agtatakol ka. Ala, apay ngay akaguram ti panaglailok ken ka. Diyan nga rin kaya. Nang runan no adamang kangkangag. Agasawa tamat. Nagkasartapay. Apay kit di na mabain ka ngay nga awagan kiti nalailo awagas. No adadundungag. Di nakawagan iti kasta. Dakis ka di? Dakas tapakauyawan. Ibagadan to pa'y agatil tado. Unay mo't daytan? Awan daytoy a tao. Nay, sino ti isumam sa laying bakay? Ni Freddy langgong ubeng. Apay aya. Hoy, yawat mo man tamartilyo. Nangagmaw. Hoy, ti awag na kinibakit na. Karurod na ni bakit na no awagan na itinalailo a pangawag. Lailo na but nga tan artikas day. Anya? Hoy, kung ti asawam ken ka, ibagampay alailaw. Apay ngay akasuron na. Dayta nga raw, ti dildillawag. Masurunak ang makakatawa kin ni Freddy. Diyak man amoy ti dayta a tao. Anya aya, ti pangawawag na kinkuha na akasuron na. Di na kaya't ti paawagan iti daday. Ay, amo ka. Awag ngamin ti baklay ti nobyo na ti kasta. Anya? Oin bakay. Oray matnuhan iti pangawag ni bakit na ken ko anak di na kayat. Pangbak nang ngamin ay tanga awag. Manan. Awan lat karbunganan ti pobre nga ginawag iti hanay. Kun sanda mo ta pobre? Ay no siyak day talakay. Oray man sweetheart ti awag ko itay ayatek. Awan biyang timitir Apay nga ron ngay, adinak maawagan iti sweetheart Anya? Agraraman ka mo talaklakayan. Unay datan bakal. Lakay? Agraraman kamot. Ha? Bakit ka na aya? Tap nawagan na kitikas ta. Katno bakit nakmat? Uy, yung saan ka pa ya? Bakit? Sanak pa mo talakay. Kasta mo tinawag dagiti agasawa. Lakay man uno bakit? Lakay ken bakit tinawag da? Diyak kayat kasta. Sige. Saan kan nga awagan iti daddy, honey, ken lakay? Awagan ka langan iti dugang. Anya? Uno, pangit. Freddy Barok. Apay, saan mo akayat ti malailaw? Saan mo takas tananan? Yung jak na kayat nga iparamag na launay ti manglailo kanya. Pasikat. Sikapay latin nakitak akasta Freddy. Lalailul na ka ni bakit mo makaluksaw ka. Anya nga ron nga ti kayat mo. Bugkawan na kay ti sango dagiti tattaaw. Apaan na ka. Saan mo ta? Matibab kung ano kasta ti aramidan na. Anya? Ay, anya nga ron nga ti kayat mo. Awanan tilin na ilaw. Aglin na ilo kami, ngawan makangag. Saan kat ngay parangkap na tilin na ilo mi? Ha? Ay unay daytan. Amom Freddy, kayat ko anaragsak ta ka na yun. Awan tiriri, wano ginura. Katap nun nasaysaya at manan ti relasyon ta, masapul sweet ta ka na yun. At daman, wano awan ti makakitkita.
Maawatan ka silya. Kit maawatan nakmat ko ma. Dildilawak na iti agat gatas pa lang ti sang aw na dita. Wano na iti arig nagsususo pa lang. Nga agkagarampingat iti igit ti kalkalsada. Kas kada sirok ti kakaykaywan. Aginawag na iti daddy kada papa. Wano honey. Masurunak. Ha? Imbis nga agadal da. Agkikinastada. Makapasuron. Uray buy-buyan ti ado at tao. Agi narakop. Kada agsisinipit na. Nakalasabuya. Anya? Nagpupuskol ti rupa ta amang iparang iti publiko ti kinagatulda. So, jakmat kayat akas ta ti iparang ta kada ti tao. Ha? Mabalintamot, kaglin na ilo duwata lang iti pribado a lugar. No iparang ta iti tao. Amang no ibagada nga iparang magta ti kinagatulta. Muno saan ta na may danon iti pagdaangan ta ti gatulta. Anya? Akas laki din aso, konforme na dita. Anya? Allergic ti asawa ka malailo itirwar, tatang. Nadlaw may kaninanang yun na ita. Mas daawak mo't. Sana kaya ti makakikita kalagiti agiin narakop, uno nakalala ilaw dita kalsada. Mayat mo't kit diti kasta. Ta uray siyak. Jak mo't kayat nga iparang launay kadagiti tao ama naglailo akno siyak lamay sa. Managlailo kaya. Apay, anyat pa nagkunam. Sa kamot laag lailo, no ada-ado amayawat ko kini ka. Langgong kamot tasyaw. Anyat pagkit-kitaam kanyak, materialistikaw. Di nakman pagbali na narupat kwarta, kasken ka. Uray na isan bakit? Nasaysaya at mutla ang agpay no sumabatan iti pagluganan talakay. Agkinibin ta mamat. Ay, saan? Takababain, nakayat. Saan mo man na nakayat? Ala, agkaputak langan iti takyag mo. Kumayat ka, makita ti tao. Pagadan to, kaya kaslak lang mapukaw kin ka. Anya? Bye-bye, sweetheart. I love you. Nananana. Lagi tuwa ni. Na, nagpupuskol ka tiro para kita. Nag-uubing na. Di dan malaptan ti kinakuwada. Ha? Grade 6 na kita. First year high school damot lakay. Uray pa'y. Di talagbayin. Naka-uniform na pa'y. Iba bayin da ti eskwilaan da na basta. Kabsat ko lang da, nakaramandan kanya. Ha? Unay mo't daytan lakay? Pero mialuksaw ko nakakita karag iti ubing agi-inong mo, agi-narakop ita kalkalsada. Asino? Nagiti ubing at taga dito yanan. Ubing ayamot dagijay. Balasitang tun barito. Ubing pa'y nagjay. Kasladan nasapsapan iti sabawil. Gatel kay ubingan. Di mo nga mintal-talyawon idan Kasanuan saan mo matalyaw kat agpapansin daw eh. Ipukaw da ti kinasayot da. Ha? Ipukaw da? Saan mo't Napigsala ang ti panangibagada iti I love you, iti tunggal maysa. Ay nananang. Diyak kayat ti makakitkita iti kakas ng ubing. Diyak kayat. Nunay daytan Friday. Apal mula day tata libre da amang ipakita iti kinalailo da iti ruar. Pulos mutan ananang. Marabis kung to palay da. Ay unay daytan.
gayam asyong ti kasarsaritam dito'y paraangan, Frede. Surunak ka ni bagat ko, pare. Apaya? Awan pa'y lalayluan na kanyak. Kaslad na lalaki na. Nukas deti pakpakita na. Lailuwak lang arunan. Di pa'y aglailaw. Kaslakadurman na. Agsarming ka ngamin atap no amom no apay akadurmen na ka. Ah, Agaw ko lang asyong Seryoso kamot ngamin unay. masurunak karot ka ni bagat ko. Awan pa'y lalailuan na kanyak. At nakalasmit karot ang babae. Agpada kayon Ha? Naimbakpaikan ka, Freddy. Nakapimpintas lang arunan ni bagat mo. Nakalalailo pa'y. Kan nakasingsing pa'y. Ha? Di bagat ko kat nagalas ataw. Ngan kunamlan mo asino ang mariyak itiropak. Nakawi-uyong. Lulailuwag apanak. Iso nga apalan ka, Freddy. Naggasat kaunay ang nakasarak iti kasla artista ang asawa. Nagsingpay kan naglailaw. Ha? Amangan mo't no pasig alailot aramidem asyong. Adi mo man lasagutan mo't iti sabong kada tsokolate. Ignorante iti kakasta na na. Anya, Pinadas kau are ni galwan iti naminsan. Tinong panakit din. na Anya? nagluko mo tan. Apay nga ay. Kaya't narigalwak iti diamond. Kat nagngina na jay. Kinsan ang may bagay iti langa kin ugali na. Anya nga rod nga itintud mo. May saapanag nga adda diamond na. Oh, matlagayam. Adamot gayam diamond na tinregalom. Ngam, anya ngay dadya aklase nga da diamond na. Kwintas, bracelet, wallet nga da diamond na, kawus nga da diamond na. Awan ka nagita na na. Tinted ko. Baraha nga adda diamond na. Ha! Anya? Freddy anak, rumbeng lang proud ka, no lailwan na ka ni bakit mo. Kita ado ti umapalken ka. Tanadaan ka, itinalailo, nasingpet, kan nakapimpintas nga asawa. Saan nakaapulos nga ibaen. O ipanakil na kaasik ka, ti ay-ayaten na nga asawa. Nanang? Sika, ibain mo ni Celia. Ta, mabain ka, no igamaan, wano ka kinibin na ka iti publiko. Nanang? Sika, mamuti pabainan na, no aglailo ka kenkwana. Anya nga iti riknam. Sika, pa'y ti adaganas na amang pabain, wano agungot kenkwana. Anya ti kayat mo. Kasi ti asawan ni Asyong, anaguyong, ken kanayon na nga apaan. O tungpaan na pa'y. Nuwag kamali iti sungbat, nuwag kamali iti sagot. Awan pa'y lalailwan na ako na ni Asyong. Kas jay nga raw, ti kayat mo. Saan mo ta, nanang? Ala? Bayan niyo, inute ko na baliwan ti style ko ka ni Celia. Ay narumbeng lang akas ta anak ko. Ay unay daytaan. Mailawan kalatamot nga awagan iti hoy. Narwamak nga mina na mga awagan kay tikasta. Pasensyaan na kung bakit, sweetheart. Siya pa'y ti ko namlakay. Man nakaawat ti asawam. Maawatak amin a negative a kapanunutam. Bareng iti udi na kat agbalinton a positive amin a panangmatmat mo kadagiti bambanag a makitam. Alawan bakit? Ipagapukin ka. Datakit di at agbalin ang modelo dagiti pagasawaan. Nga imbis ngagbinbinog kaw da dita, kat agin inawag da iti nalailo panangawag iti tunggal maysa. Talaga nag-sweet ka bakit? Naggasatak ang nakaasawa iti babae aman nakaawat. Sweet and beautiful.
Thank you, lakay ko. Handsome! Kunyan. Kasta timayat nga kasawa, nalailo ken naragsak. Bueno, ditan gagayem tinaggibusan di pa kasaritaan arapaulwan. Lailo, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan dahi ti sumarsaruno paya pakasaritaan. Amay tampok metlang dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Maripod iti Triple R Productions. Isagsagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.